Operativnom grupom Jug je komandovao general Fikret Čuskić. Pored jedinica 7. korpusa, u sastav su ove operativne grupe ušle 510. i 501. brigada. Hoćemo li do Banja Luke ako Bog da, hoćemo? Ako Bog da. Poginulo je 48 pripadnika 17. krajiške, od komandira vodova Četa do zamjenika komandanta bataljona Velida Husića i ranjeno je 270 ljudi. Znači, u Krajinu sam došao sa 4 bataljona, a nakon ovih borbi oslobađanja Savskog mosta onda sam morao rasformirati 3. bataljon, ostali smo opet sa 3 bataljona. Ovo ti je draga rijeka Sana, vidimo. Gore do Čapka. Daj mu onu vodu. 64, 46. Osmane, 202 na prijemu. Spor si, brzo na 46, 64 i na 40. Cestom direktno. Cestom direktno. Jeste sam ja prošao ovdje, da sam već na... Malo sačekajte da vidim prvo. Jel ovamo dole niz gdje mi je otišao ova jedna jedinca? Ma ne znam ja, ovda jebi se i ovda, evo, Forist je gore skoro na 4. 5-5-2. Na 4. Jesi razumio? I onda smo trebali desno od Tomine da idemo preko na pravcem prema opet Banja Luci, prema Omarskoj. Nepoznati krajiški pjesnik drhtavom rukom zapisao, a pripadnici 5. korpusa bosanske vojske u specifičnom krajiškom etnomotivu skrojili su melodiju za pjesmu kojom su predosjećali da će im biti zabranjeno da oslobode zemlju. Ideale, nemoj pregovarat, nemoj pregovarat, naša vojska granice će stvarat. Krajina je prebrodila krizu, prebrodila krizu, sad svi znamo Drina nam je blizu. U Sanskom mostu je gardijska brigada porazila Arkanovce, a tada su zarobili Arkanov džip. Četnici pružali otpor u pošti sporadično i nažalost tu su poginula 3 pripadnika 5. korpusa, a onda gore smo mi zarobili Arkanov džip i zadržali ga tu kao ratni plijen i malo smo se poslije toga zezali. Arkanovci su bili tu, Arkanov je pobjegao možda neki 10 minuta iz tog svog štaba. Cecne slike su bile, trebalo je koncertirati za 2 dana. A u hotelu Sanos je bio zakazan, u stvari organizovan koncert ove Cece Ražnjatović, Arkanove supruge. Počeli su zvoniti telefone i zovu ljudi srpske nacionalnosti koji su trebali valjda doći na taj koncert. Šta ima, je li koncert, ko pjeva? Onda smo se mi malo šalili
Evo, 5. korpus pjeva general Dudaković, brigadir Rađo i tako.